Zločin, nasilje je isplativo. Da, nažalost. Nije samo to zločin bez kazne, to je zločin sa nagradom, zato što su 4 godine kasnije dobili nezavisnost. Mnogo toga na Kosovu i Metohiji ne zavisi od nas, to zavisi od međunarodne zajednice. I vidjeli smo da nije baš nama bila naklonjena. To zavisi od samih Albanaca. Ali puno toga na Kosovu i Metohiji zavisi od nas samih, od vas, od svakog gledalaca. A to je da li ćemo mi da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji. Da li ćemo da obiđemo te crkve, da li ćemo da odemo do Visokih Dečana. Evo, Visoki Dečani su promenili mene. Tamo sam se krstio, tamo sam krstio svoju decu. Da li ćemo da čuvamo Kosovo i Metohija, jer Kosovo nije samo teritorija. Kosovo je zavet. Da li ćemo da čuvamo taj zavet u srcu? I dok je Kosovo u srcu svakoga od nas, svakoga od vas, onda je ono naše. I to bez obzira da li živi 1 milion Albanaca, da li živi 20 miliona Albanaca na Kosovu i Metohiji, bez obzira na to da li je Amerika jaka ili nije i šta hoće, jer to zavisi samo od nas. I taj zavet možemo da ga držimo. On drži Srbe 800 godina. Srbi nisu imali državu 5 vekova. Kako su se izdigli iz pepela? Zahvaljujući Kosovskom zavetu. Baš kao što su se Jevreji pre 2000 godina, kad su bili u Rimskom carstvu, koliko su bili jači Rimljani. Jeste li već sreli jednog Rimljanina na ulici? Ja nisam. Ali Jevreja i prijatelji Jevreja imam. Zašto? Zato što su Jevreji čuvali njihov zavet 2000 godina. 2000 godina su se pozdravljali pozdravom do godine u Jeruzalimu. Kad mi bismo, i vjerujem da hoćemo, čuvali taj zavet kosovski u našem srcu i pozdravljali se pozdravom do godine u Prizrenu, i za 2000 godina bit će i malih Milica, Dušana i Petra, ne samo na Kosovu i Metohiji, već u celom svetu. Jer to je ono što nas čini Srbima.